Jama wa bre. Akos, send your Mensah me na mu twetwe no. E mo yetitriti. Mentumi pon sorry. Who na nwanwa? Enwa me freedom buy na me ka kire wo say. Mato 3p garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3p garlic mixture. Ani 3p garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3p garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3p garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3p a ebejane se hu. Edroi enya mapemfo. Ema wo ma manofo. Ananse nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3p garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P. Work 024 89 28824 and 020-100-0021. So what about what the papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Hema wa holding confirm na want to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Obedu asa mama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Mensah mama. Are you from? They na follow me see ba bet chiamu a ese ni die. Musano. No. You never work out with a funny give us cold capsules. Say yes, see, I ran the wall, so cold did do when you put them when you now put sa a mamma and Tima Winja would name you. Give us cold capsules, so be free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And remember what if you do what you do, Cronquan, give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquire when if you do me no. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi ni pedua na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba ko woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensah Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish honey and never surprise Adusa herbal mixture any Adusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa ne because the brew a yama money mema a yoko ni sisi yari drink simpa Adusa herbal mixture any Adusa herbal capsules Adusa herbal mixture any Adusa herbal capsules emma mema jina brand na ayema na Adusa ya wasese me brabo we sweetie baby come on mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi what kaki ya dani sefrey obie timinumbi aje sa penfo kona woman kwada no fo ene de onya fie dumi FDA age adwade nkrato atom
What fish, some you would know. And many who say I can't want some who can't papa kisi and no baha, none in Nasa Tataya, or Casano didn't Sakatana. But we didn't say Papa. But the more canina, Spanish garlic mixture, and then a capsule sadaroma, and I'm a pomodressa. Wow, why a nice and casa, Spanish garlic mixture, and then a capsule. Hey, and your mama, you come up. A woman, but your dear for Sunday would be Pedriano. Now, a voice is a bro, I want to chew hypertension, a tick or a store, will be a charge of 10 temper. Gas is now yam, a macra, a mania mumma, which you crumina, a watch, will broke a water avian, a friend and Hoyan. And see, as an Spanish jinko capsules, Hana, Spanish jinko, and with the Nura, watch free, jinko below, and soya oil moon, and my wife Jomosu Daho. Martin says, I anti-aging, and I'm a good retentive memory. Now you're only him. Antec Herbal Center for, and then pharmacies can make Herbal shops, and run some of 0266 11 41 11. A painful about more money for them, because they would be infusing the and come home. FD, Aji, a gradient cratry atom. Just a bonia penny petri Mr. Jampon. Ni petty bonia now quiet papa. Are you? Yet the bonny petri our car. And then me office di general manager be run say Genevieve fitimura ni na me ba omudu nya me fenam se manager enye bibia me di ya so pe you akoma ma ye ni papa ni e de bone etua wo ka wan ya Mr. Champo de bia be kas nipa wan hwe ye de bia be kas nipa enipa ye nipa bone ankasa chese bone abani patiri Mr. Champo nipa di bone na ukoye papa aye hu ye de bone betua wo ka ene me da me office di general manager be run say Genevieve fitimura ni na me ba omudu nya me fenam se manager enye bibia me di ya so pe you akoma ma ye ni papa ni e de bone etua wo ka wan ya Mr. Champo de bia be kas nipa wan hwe ye de bia be kas nipa enipa ye nipa bone ankasa chese bone ya my lady nyankopo ene edro pa na oye ye UT my lady ene utaba so tintoto utaba ya dwen se yenimde e chempanimfo a ye babeto mo enti ene ababa wa bi choice odi wura wade mu no pani hunu ka kire no se ba bia wo koi no emwa asodin ti ohun ba bia Arofo amma kwa abada ba Sompa Nkomo Sompa Nkomo Reggae Wednesday na odofo bi di na woda emfanto so na me kura ni o po Shadrakia amwako ataabo ama na ese maami libia boga na wa ataabo ahimai ene no ma nya dwen papa mam na me kura me na me birthday mam me o kram bi po me na me birthday fama yabo ma nyame na aka makoma yabo ma nti ene me kredi na woda ye ya me ko atabo ahema abo ama ani Shadrakia ani mudu so ba mua bo ama jo mpanki tu o so wa hra ase oboka se ne esiro nyame hira God bless you adom mo enso edema se wahema na wudi wa wodai nyame nkoso na onyo kese me kura ni o po case number 1 maami ekuwa ni utakrade enufra obaye kontonkro solo court all day in court Mensah bi jenshaya o mate mai you mean good yasemwe madam etesen bi yewano kasa o mami mpasha nyame adome hoye we ba show iso ayewo Bible ye wo Quran e bi focus ya snap anybody ade na pe achompe Bible e ko he chapel asoro de pachon besi kakra wa manenti nyande ese nkare de obo asole di asema be kefo asole page e bodin me mami ekua kra me Bible bi wa no madam sa asema me be ken onya me boa me irade boa me oda papa ewie mommy pacho ya show program na mommy me was spiritual marriage ye chie ho baby I am fine na ya show na ya show so am say ha na mommy pacho betimi aboa me eno ntana e ma ye de ba ha se no mo free takrade to me pacho ane wo de ene te sen mommy sometimes no ba woni pa no ba boss my ya se me ya
ena once na me hu be ma ban kan ni na me hu ni pa ba sa me hu asa say me da ho ana betisa wa o feel fm obey me na watching na atiesi mayo asudi wo makum papa tu dia unhye da nso be ma na ba pastor abi na no anse mu ayo frem pastor ai mommy yes kwasem na how be na dia brew mommy how de bebre ma yentie na yemu kwan no o me ti me di 42 ma me baba ko pene me we ye only child me pastor ani na bai wa fefe yo to ma mi so ye me pastor ye me ba na ni ukun we pastor be ma na me hunu wawu owu ye so me makacha kran sare papa ewu ade ado wo no mehwe no mommy ye wo akra na etu ni din a osi okwa aba last year no obaye mommy odi ni nsamienu mi akra no wosen pacho October no benya 8 years nti obaye okwa ba no obaye na akra no osemi akra no kro nim no obaye no kan say wa abehwe akra nti so kwana wanse ambe biom kra na akra ne hu sare papa no daache onyo abehwe no na mse wa ya ade asem okan no me pacho mama oba ni we me pacho wane tie na die biem na ekoso mommy I want to put the mommy no street some mommy we kite bida na mommy street ta wo de man pesa me na me so be na wudi metna efie che inti ni share brand ni share brand na soft mommy odifo bi ka sala matna ache no brand no da cho be ya me fie so pesa me ware awo ho be dia mame pa nti se abai wa kronso nti se na me ne nam no me wo na nya me be hwa akola na amame ena ema me de wo ye na nti se ne ka kire o se nya me be hwe na ma wo de a se ne na wunim se wo soro no fi sase so akwantu tie ne wo soro be hwe na ma kwasem bia me tie bibia nkoso ade me de me sabe so bia ye ade me nim se we be kwa obefa izimi kwa me kodu a ase me de line mu nipa ne be promise me uso mommy ye me say nti me moska e da e bi se me moska ye se mommy wo friend na o se o me na promise so mama enema mu nya so wonim se nipe enema mu eyema no me tiwe mpapa na hwe me mpapa de wan ko school mo me ko school ejuma me we vocational school na me ko poly mommy na ni nyina wan fa anya bibia mommy me di application be ko ye mfa me sani nka vocational de wa betu ay pastries bi ene ne manema chise na meji orders na ade background ye nsan frame me bi chisa dem de me sabe so bia na ya sans ade o ma me bakro no kwaji wo ba bi ana mami pacho da bi so aya sembisa na mibusa onso obi wo ho a obi a obra wo ntine wakonante na fe ko fensu sanso aba na nipa na amode ne to no ma cheke no so ne background ahwe mami according to mami no say me papa ebusum aware ho di me aunties bebre wo ma ware na omudi edi enyi ena nipa na ede meto me so papa ne maami ena ede meto no ono se na brabote pacho mami ne betimi aka na de wa meto no wo ba ye do to no no awu mami wa meto no mami no na bra ne life start sen obre kakra wa brabum ni pacho mami no ba mon kata na ni mu maye eso ne omumi enu no mo transfer na sem no mayiya no Monkata mama nso ani mu mama mpacho kafra monkata mama nso ani mu mama pamucho mai ma mpacho ha mpacho mama na shase no nya ware pa batechire no ne ko no oni mama ne ndi ni ye to hanu mama fe mu pa ansa papa no ko fa yere foforo until because of that ade ne ye ne say mental until my first born I university but up till now so America nim bema waso say on ware on fa bema ne baba no ka kire esan say ni aso flower se so mo bia metete ni ene ma me FM no pano ko fa papa na oye senior officer of ministries well educated but mami wo hwa obey situation utumi say bibi wo mu ana because ya ma kasagu ayimu mami ya nantia ebe say no say na so kura say me mention obi kura din de ma ande mo say me buy 3,000 that day na
behind the scene, mention it. Somebody watch me. Mommy, you'll be pretty my feeling it. You're feeling a tank money took a buy a few water cry. They say, Obey, I don't need Cadia Bobby Papa. A capa dear. Mobile Panus said 3,000. I'll see a dear 1,000. Handkerchief, you know, my name is me base 400,000 too. And some will say 2,500. It is a kitten. We come transportation 3,000 or so. Within 21 days, young bomb pioneer me could went to see once a year on number upon a day. Me da a very work, maybe 21 days. How much young folk? Whole lot, mommy. And say no, a cua. I didn't know open. Mommy, but you're saying I mean, I mean, some mammy, I would share them who be. Inti meni ame wo se maame ne papa omo bremo me maame na ne honam te se me ho maame ne papa na me ra ho me papa de 72 ono na ekoba ba fidi me ne maame ne me be bibia nkoso so papa nso ko retirement ana pensioner aw on fie sen 72 wanyini me funny amma patch for bag man me supply name me funny am container uniforms takura di tira me si mamu biye ni takura di de me hu bia onni me watakura de mami o shero benu me hu bia onni me watakura de na ene beka say ene pa me of all people and your band dey eni there be na say picture need to be fanto so dey hu here and but say ejuma na me ye ejuma na me supply we ye CV me niam me kwaji work when you know name me ko libo na me ko sifa na me dey akokwa so akofa name those days way back 2006 na me 700 million Barclays Bank woman be o me boni di late filo takrade me hu bia onim na me supply ne name na dey na name age gonsa don't me no ko bank ye ko cash say me ko strong room na ye twa me sika dia ma na I say the bibia stand still oyeni ni bibia stand still na kwa sorry dey me a Muslim but me be near question to me I've given her the go ahead that she should go to church because of that year call round year JBL a Muslim so some bomb payo me empire adaju even to the sense say Elvis me follow ni nyina yaje befa as I'm talking see me nipa we yakwa surgery one man ye we say echo off I'm struggling with one eye. Sometimes I will just sit and ask myself, why? What is happening? What is happening? Should I retreat? Should I commit suicide? Give my daughter poison and then my granddaughter so that will be the end. Whoever is for treating us. Me wish for the matter near me dinner chima. Or your assistant director was several you when you are there what mercy her. Ebusia ya. As I say, my not done a chidi mammy, late mother. Mr. Mesha, mammy. It's treated my late mother like a queen because mammy not na one go school. To share mammy. Okacha said those days. Mammy Kasegu. Yeah, or your forceful, or maybe in a school or commercial bank near Tom printing or money baby and Tom printing. Mammy share yam papa. Me who schools I uncle. Me koya kopole but na my business until so be am fa na dwuma na me mafa na bibia bomu all of a sudden mama hwenja nko kofa ma hwo mo nyine no bia tini nechi da beno how to be careful pass na yesu and you feel to offend for dropping me so ka musa mami na metia se wati hwe mami o de mrene na ye tie ka se ye kan de a kire wo a program bi tie that dey me so mami na mi wa ye bi o me se next week ku madam fo sofo kofi kwa atin o tachi mo beba be program o tano so etafo obeba ha e friend sofo kofi Santa mam koda so dem ko bompa ko kekemu no ebi wo ha me ne economy me da fom na me su san pa no sofo na gya no so ti hosu therefore niema nyame di ya famu no
process nyame dia fam eja nyame dia fam a yeda so na mu a yesi wo wu mo enkwamo ye bebo ni din no enya samaketwa ti mami se wo ho den na ye nimu nyame ye ne nenam wo ye sebre sesa for the sima tene niama sususu baba ene de wo mu bia besi na ya ji onyame adi na ye breki wi a ye nyina ye beboa ama se de wo kra de wanye se kuana wo ye adwuma hyew Dr. Mensah transfer me unse unso pesosu na ye maami ni sundo do ewi asini ewraba pa wo kasa se ne maami ankosko so obehwe ma ne baby anye tom print okwo wo mpo awa wo kase ba ko pe na ka obi a wa wo kase nka sika you oda almost doctor enkora me de ma chief for infirmary Dr. Mensah, Dr. Wonder, na so wo kutwi Guinness depo eso ene yenche yenkan tiawa yenkan se ewiase se onyi ahaban enia manyu ho achi tiawa odi wonya ahaban enia odi no waka wonu atum ebi se nim se ye nananom eya ahaban ya na no mo de ye adwuma enye bibia eya de natural keke na de bia me trafidi so ameka say adanam ya janom eye bone na ye so na ohaw ene amane ye beje sa ohaw no asua se de bia me kan me say ye wabusua bebre asase so abusua ye kontonchi abusua se de twesem kai no asase so kontonchi abusua no eye ohaw ene amane dadwen ne kwada ena eninti obehwa ye nananom bebre ane wo masisi fie ama yetitim no won dodo na de yenti akowura nema biase ayagi ho a enye eye sa nete akinye bia nim sa obehwa ye nananom bi sabi sade ye senke ba yen nsam no yen ye ho odin a yetimi ye adwuma sade ye se ba yen nsam no sa sade no yen sanka na ye de sasade no asesa ye hyebre na ama bra wo ko wanim na wo siso se ye so ya brante o ya ketesia onsu nya bibi pa bi somu no na sasade no ayira firi nsam afede de ohia ahokyere yare dadwene ene amane na afede abesoa ni nyina ye nananom no ma bia na omo ye mesi ye wo fie bi wo ho a sika wo fie opa enso na wo ni fie ho ye wo fie bi ho a awo fie opa sika ni fie ho obebusa wo nana wo si so abenyina wo kobusa wo nana no osi an ye de awo na kwose sika no ye de sika na kwose san awo no adentia nyame amu a ye de sika na kwose san awo no ubedi hia sa akopem tamu a obewuo se nyanyankopon ena beyi wa dom ena ye de ahamaduro bibia kan ana nyame nipa bi behu na obetimi a tro no ma biase a mesi wodi ahokyere wodi ohia wodi chese dadwe ne kwadana sa na wodi ko wuom eye simple na eno na Dr. Mensah yaso ye se yaba se ni nyina ekoso nyina no yemfa ahamaduro enkan na afi won so den ho efi sa niema ekutia wo no ho nipa bebre ba bia nipa kwa wo mu ni favor no won kwa nyame amuwa wo mu wo favor no won kwa beko sa favor no ebi nsonso eye sa na tie adentia efi se enoma bi achinchim abebaro ama afi wo de ho a afi de ene Dr. Mensah ne akofa aduro ye sasa aduro e de ababonten eya hamaduro na mom no yato ne din sa keke se eye sasa aduro ene e de ababonten se de medin kan kan no anything your friend Dr. Wonder nwanwa etasi to da bia me kasa wadi beba so na doctor wa pie ye kasa opening kase ye Dr. Mensah nkasa sabre o haya wa pie abonten doc akwaba ya me de jatewia de manogusu amano kan eno anso na bepie sasa ho asam na megusu yi ntiwe de doc me na ne ma na anso to aso o de o ye Yohane Suboni mabokwan no na Yohane Suboni so de obetimi aya na wo yi sada tie me na me wi oduro no Dr. Mensah me din a mlante he na eja me ansa na wo ko Dr. Wonder ene Dr. Wonder nwanwani
Awanwasem ade a ehu. Na maka se obi a wotimi ye bibi. Nyame timi sa advance ade a wo ye no ma wo. Ema wudwumadi a wudie no. Ekọ na anim yie. Sasa ya ka ho asem bebre. Enye ne de di kan ye ka sasa ho asem. Enso wo mo nyame pese obo wo mo nyina. Ombenya wo mo a ansa na bi wo mo firi wiase. Sasa eye tumi edi nipanya a kyerese ya ka ho asem a bebre na wate woda so tie se yesi sasa ha nipa enso wo betie ye ne a so enkosi hu aden na wote won ma wote se yesi sasa di nipanya enso enkosi hu tumi na grepo no ama wontimi enye ne ho hwe enti wote fa akosa na kyerese di ebeto no na to no abo na ntwie se me kora ma ho ode na daachi ebeku me di atete me ho ohun ya na se kan ada ne minim enu nti de me ka kire o mo etie Dr. Mensah ne se sasa ho asem de mi nsi muso bio na mo obi a wo bie wo numu a wo hen ni be sole afiri ha dwane yakọ eno so ya de a ehu pa wo hen ni enu kankan ya le fon ni kwase ya so da egu ni panimu ase obi a wo bie wo numu anan nkofo dwane wo ba kora no maka ho asem enti so wo num enka wo ho no mo ahwehwe Dr. Mensah chiri kwan Dr. Mensah ni mudia ye wonti nyame asa advance mi dwumadi a midie no amana koduru ba bi a mekora ya na ye mihu yes so obi yale a ye modin obi wo hono ma yale a o yale na ye kukuru mekoto afa je se o tabiri no e na adna koto hono mo sa yale we no nyina be pie Dr. Mensah so ye a nipa no ofa no ho di kwa enu nti e ma na nwansa na yale no obi hono mo ana na obiri wo se na de aye ama wa hwie aguo sa no so oba a wo je wo mo enhwie ngu ansa because ye kan yale ya de as wo hwe obi a wa ben no onim de to Dr. Mensah na do yale to ame a nyame nti ho beto e de be nti na medua me ye kwayefuo ni nyina na se obi a yale pese tete ogu anim ase nya yale ba akope ye ntimi mo bodi nti ene ye de number ne mamo abrochirefo mo a bibi hia mo o de ne se obefre Dr. Mensah se miura yale asumesi na obenten de ha me na ha me ache enti kwa be na memfa so na ya boa e bia na wontimi mama so ye wantimi ama ho no mo a ye delivery service na no ye delivery free wo frɛ ya number na wa kyere ye wachidi kwae na ba bia wo bia no na ye de aduro na brew na ya kyere ne kwan se kwan ni wa wie me say Dr. Mensah de mun so me mu ye o na nimu de nyame de ama me wo bibiduro mu na so wani ni meba na meeting na wo explain ni o de say culture nwomo ana na meeting wa na mse da bi adoma chede wo ye wo se de wo nyame wo si acheche obi ade in fact metimi atena no matie wa obra me nna metie radio obi ana me da so metimi atie wa me nna because baby I want nam no trend no mepe I like it so on say the city no enti ye adoma chede nyame acheche na me so me de ane abibiduru enti so obi yale na se yale a wo yale no o tena wa se me trawa kopon o se bia obi ba ka kire me se Dr. Mensah ana se fahasia na why a big mistake o de ne se o be Dr. Mensah na se Dr. Wonder me chiri kwae ya Medina Zongo Junction na kra ye wura Kennedy Japan abro sa kese na ya o Medina no man FM abro sa na se ehwa na ye branch ba ko ho Kumasi ha se ne head office wo e wo Kotwi no minu ya na ba onya ne ba bi ko was na o ko Dr. Mensah o kutwi a uduru brofo ye duare na brofo kase mu odura wuntwam ho kotwi mekatwi bra kotwi bekatwi kire Dr. Mensah na obet me twi na me de beyi wa no kane ne ye be Kumasi ya se na se ye de ye ko bank ya ne esura de ntra ye be ka brofo ama anhwa wuntimi nya no nti ye ho de twi ne ye ka because ye ya bibiduro enti eja tawia wa he o de number ne tudwa me nka se bio wo mo nyame pe wo mabo wo nyina china nyame ya dom be chiri kwa ndi eja tawia fa ye number ne tudwa na de meka nyina na masa na egu ogu ho no ma wie no Dr. Mensah ahamade o de ye adwuma papa ne nti no de fufuro bi enche ebeba o se bekam wona wo me say wo kuna yo ho ade a wo fa na chihwe yie ukunu so artist guy ho ade hwe yie na enche ma di no kutwi na no ma omofo mu kuna chi no omo ndi enche kora omokora mo be hai mo no kura bi ma ade no anse de ahaba na sra no mo wie ndi wo de pa number no tu ja nka ho number no ye 0244
92 92 12 69 0244 92 12 69 yawa 027 11 73 551 027 11 73 551 your last number is 0532 92 80 95 ye wokotwi ye ni Guinness Depot no ene din hwani mo ohene ni nyame pa da se ne ye besan esia bi ase nyado nyame shira Dr. Mensah eno no di for pa atrase Bishop 75 ye ton apemprade ye ene hu ne manyina bi le fegu ko mo asom onsa osisi ya wade shema katechi asham ko to beton ne babo apa Bishop no 5219 Boris B chicken penampawe na we nam so ye BBC chicken enamo a ye kama the two party engagement I for a year bibia supermarket baby obenya biato 05444453 Spanish 3 power aye Spanish ko pedro bi nom anti-aging na mu a wesesio ne woni mu na ho ukutade so awura mfi ka ho na ne eye Spanish garlic Mr. no ebeboa na amwoni mu so ati amwo so atoso kama 111 gentleman dental osinye wonu bon afam so aye photo bibre ye be clean no ebeye white na what you total filling station na ekopore she was 0559139582 give us P caps aye give us aye miami security kokko pe bi no na wo dwoso wantiem obema na anyela mfiri wase amamba na no so atopie ko na beboa ma nipadua nso aye kama give us about mission ebeboa ma wo so malaria be dwane now the juice so apa be bi di ntapa capsules na tu enam nsaya